Merip abi aja nih, putung kunyo adik abi aja nih, maaf menyo salah. Ya, mbak memang ramai dah lu kalat mbak komentar. Ya, mbak kan yang pegah lu hi abi aja nih, yang pegah pu abi aja nih, yang muda nyan kon. Dan yang pegah dalam kembaran abi aja nih, nyanti kabrat lam kon. Karena abi lebih tuha daripada lu. Yang kemarin kah mungkin juga mungkin dan kehi lah guys ngangoyan menyo dalam keluarga lu hana naruh ngon abi aja nih memang macam tu komentar na saja pokoknya mbah hana pu ga tunggu hana pu ke kadang ke mungkin mirip lah guys lagi nya urun doha pegah jamun sampai ke jordan ya mbah kan kemudian lah guys